кыздын орду, аялдын орду, эже карындаштын орду, эжелерибиздин орду. İslam dinindeki ayal zatın ordu kançalık. Elhamdülillah, jaratkan Allah Teala çeksiz şükürler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkulu Allah Teala ayal zatın ordu İslam'da ayttı. İslamga çeyin cahiliyattın doğrunda kanday ele, kanday çaçılgan, kanday kordolgan, kanday baktısızlık karangılık ele İslam dini geldi. Ayal zattın avirin saktaş üçün geldi. Ayal zattın avirin koldoş üçün, korgoş üçün geldi. Oşonduktan ayal zatı nazik bolgonduktan İslam dini ayal zatına rahim kılıp oğurlu günlerinde, töret günlerinde namazda okuvayla koysun dedi. Bolbosa erkeklerden namazda okuvayla koysun degen taptakır uçuru yok. Bu İslam dininin rahimdoluğu. Ayal zattın moynuna İslam dini rahimdoluk kılıp bala çakanı bağını moynuna millettirgen emez. Ata-enesin bağını millettirgen emez. Jada kalsa özünü bağıdağı millettirgen emez. Nafaka kılgandı erkektin moynuna jiktegen. Bu İslam dinin rahimdoluğu ayal zattın ordu İslam dinde kançalık. Bala çakasın bağı güyöz atasının moynunda kılıp koygan. Ata-eneni bağı özün bardığın güyösünün moynuna milletlendirip koygan. Cumalarga, cemaatlarga koy bu kıynalbasın, güyösünün kızmatında elek bolup, üyünün kızmatında, üyünün cumuşunda elek bolsun dep, cumanı da farz kılgan emez. Cemaatı da farz kılgan emez. Bu İslam dininin rahimdoluğu ayal zatına. Muras berdi ayal zatına. Bir dağı din bergen emez muraslı ayal zatına. Ene olsa dağı muras alat. Ayalı olsa dağı muras alat. Kızı olsa dağı muras alat. Karamız muras alat. Muraskorluk. Bu İslam dininin rahimdoluğu ayaldın ordu bu. Kançalık. Gazatlarda parız kılgan yok. Cihatlarda parız kılgan yok. Ayal zatı alsız dep güvölüklerin adam öldürүүдө, kan төгүү жана башкаларда күбөлүгүн кабыл кылган жок. Bunday окуяларга аралашпайлы койсунчу деп. Тугандар, пайгамбарларды аял заты төрөгөн. Тарбия кылгандар аял заты. Ошон үчүн аял заты же биздин апабыз болот, же биздин өмүр жарыбыз болот, же биздин эже карындашыбыз болот, же биздин кыздарыбыз болот. İslam dini келип айтты. Кайсыл үйдө биринчи кыз бала төрөлө турган болсо, ага пайгамбардын саламы болсун деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга келип сураганда айтат эле. Ким 3 кызды тарбия кылып, жакшы ат коюп, турмушка бере турган болсо 5 важип деди. 2 кыз болсочу 2-ны, бирөөсү болсо бирөөсүнө деди. Кыздарга фазилет айтылды. Artışçılık aytıldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem koştoşu acılığında İstavsu bin nisai hayra. Sizler erkekler menen osiyat kabul algıla. Men aytkan amanatımdı kabul algıla. Karmangıla ayaldarga jakşılık kalayыбыз. Allah ayaldarga jakşılık kılabыз degen osiyatты kabul algıla dedi. Bunun bardığı ayal zatın hurmatı. İslam dini ayal zatına rahim kılıp balaga ушундай кылды, эгерде атаң менен апаң чакырып калса, биринчи акысы ким? Апаң dedi. Дагы чакырса, дагы апаң dedi. Дагы чакырса, апаң dedi. Үчүнчүсүндө атага айтты. Эмне үчүн? Бул аял затынын акысы жогору экен. Кадыр баркы жогору экен. Орду жогору экен İslam динде. Жөнөкөй эмес экен. Бирок тилекке каршы бүгүн имансыздыктан, динден узак жашагандыктан ayal zatın hukukları kordolup atkanı jaşırın emez. Alsız, turmuşka çıkkandan, al jerde dagı zorduk, zombuluklar, bardığı tuğandar, Kudaydan korkpağından gelip çıkıp atır. Şonun için bugün bizdin temamız tuğandar, gelinizler, urmatlı ene ece karındaşlar, imandın nuru mene bir nurlanaylı,
Kur'an'da nuru menen bir nurlanaylı. Peygamberimizin hadisi menen bir nurlanaylı. Birinciden biz özümüz oң olaylı. Ene oң olsun, gelin oң olsun, eje oң olsun, karındaş kızımız oң olsun. Adam katarı, Allah'ın kulu katarı. Allah Teala Kur'an'da aytat: "Man amila salihan min zekerin ev unsa ve huve mu'minun felenuhyiyennehu hayaten tayyiba." Kim жақсы amal kılsa, tili oң olsa, gözü oң olsa, kulağı oң olsa, alkımı oң olsa, oyu oң olsa, münözü oң olsa, жүрегі oң olsa, kolu oң olsa, uyatlı jeri oң olsa, putu oң olsa, жақсы amaldарды kılsa, erkek bolsun, ayal bolsun ayırması yok. Bırak imandı olsun, imanı güçlü olsun. Biz ağa sözsüz baktulu yaşa veririz deyip Allah vada kılgan. Baktulu yaşa veririz. Beypil yaşa veririz. Taza yaşa veririz. Nurlu yaşa veririz. Berekeli yaşa veririz. Bu Allah'ın vadası. Az yaşasa dağı, oru olsa dağı, turmuşka çıkmasa dağı, çıkıp balalı olsa dağı, Allah subhanahu wa ta'ala baktulu yaşa verir. Baktulu yaşa verir Allah Teala. Özü razı olgan berekeli yaşa verir. Nurlu yaşa verir. Көбүнчө кейип калат элибиz, эркектер деле, аялдар деле. Балалы болбой калды, кызды болбой калды, тигиндей болуп калды, мындай болуп калды. Ажыраштырып берсек, башка болсо тигиндей болсо, туура эмес түшүнүк, туура эмес багыт. Аракет кылыш керек, туура. Алладан да сураш керек. Алладан сураш керек. Доктурларга да көрүнүш керек. Аракет кылыш керек. Бирок эгерде Алла Таала перзент бербесе, бул бактысыздыктын белгиси эмес. Narazıçılıktın belgisi emez. Men daima aytam, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam kanday güçlü, kanday duası güçlü, Ayşe Neviz'in kanday duası güçlü, kanday pakize ayal, kanday imandu ayal. Biroq Allah Teala perzent bergen jok ko. Ayşe Neviz'e perzent bergen jok ko. Bul degeni Allah'ın narazıçılığın belgisi emez. Perzenti Allah verir, uğuldu Allah verir, kızdı Allah verir. Bura negizgi jaratkan Allah Taala bizge iman berбей koymasında. Rızkımız azaysa dağı, densolluğumuz olursa dağı, perzenti olmasak dağı, bura imanımız azaymasında. İmandan ajırabайны. İman berбей koymasın Allah Taala. Kalganı bardığı sınok, bardığı uturumduk, İman tübölüktü. Oşun için imandu ene bolaylı, imandu ece karındaş bolaylı, imandu gelin bolaylı, imandu kız bolaylı. Paydalı olup yaşaylı, жақсы amal kılıp yaşaylı. Birinci, televizyondaylı, kargaganda toktataylı, uşaktı toktataylı, jalanı toktataylı, dünyanı maktaganda toktataylı, özümüzü maktaganda toktataylı. Tilibizde Allah Teala jarattı. İbadat üçün jarattı. Tilibizde Allah Subhanahu wa Taala nemat kılıp, amanat kılıp berdi. Nematına şükür kılaylı, amanatına kıyanat kılbaylı. Tilde oңдосок, Kuda kalasa, denebizдің барлық мүчелері оң olot. Denebizden olsa, Kuda kalasa, жашообуз oң olot. Bizden ayal zatların tili, жақшылыққа, бейішті құрғанға, adamların başını biriktirgenge, uşuğa işletilsin, Allah'ın zikrine işletilsin, Kur'an okuğa işletilsin, duaga işletilsin, жақсы nasihatga işletilsin, жақсы sözge işletilsin, din tarqatqanға işletilsin, Allah'a şükürge işletilsin, beyiş kurğanға işletilsin. Bizden tilimizden çıkan sözden perişteler süyünsün. Bizden tilimizden çıkan sözden şeytan kapağı olsun. Bizden tilimizden çıkan sözden nur çıksın. Beyiştin içinde daraktar egilsin. Bizden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytti, kalimatun tayyiba sadaka. Ayşe nevizge aytti, Ayşe ittaqin nar velev bi şıkkı tamratin. Ayşe bir kurmanın sınığınca sadaka kılıp olsun özündü dozoklu rottan saktap kalgın dedi. Ve illem tecidi eğer de tapmasan fa bi kalimatin tayyiba жақсы söz menen bolsun dağı. Bardığı жақсы sözden baştalat. Жақсы söz, жақсы niyetten baştalat.
Turmuştun жақсы болгону дагы, үйдүн ынтымагы дагы, үйдүн очогу дагы, үйдүн бактылуулугу дагы жақсы сөздөн башталат. Биздин тилибиз занит болсун, жақсы сөз менен занит болсун. Ошондо биздин тилибиз каргаганга, ушактаганга, бирөөнү жамандаганга, бирөөгө жала жапканга таптакыр убакыт болбой калат. Убакыт болбой калат. Ар бир тилибизден чыккан сөз жазылат. Бардыгы сакталат. Кыямат күнү таразага тартылат. Алла субханаху ва таала окуттурат. Дагы бир айтайын. Ар бир тилибизден чыккан сөз, эркек болсун, аял болсун, аял заты эркекке караганда көп сүйлөйт. Ар бир сөз жазылат. Урматтуу эне, урматтуу келин, урматтуу кыз, карындаш, биздин ар бир сөзүбүз жазылып атса, сиз бүгүн эмнени жаздырдыңыз, айтыңызчы. Бүгүн эки периштеңизге эртеменден бүгүнкү асырга чейин эмне жаздырдыңыз? Кече эмне жаздырдыңыз? Ойлонуңузчу. Ошону сиз окуйсуз эртеге кыямат күнү. Ошо таразага тартылат. Биз зикирди жаздырайлы, Куранды жаздырайлы, дуаны жаздырайлы, жакшы сөздөрдү жаздырайлы. Бизге пайдасы тие турганды жаздырайлы, бизге зыян тие турганды жаздырбайлы. Тилибизди оңдойлу, Куранга окуйлу. Бүгүн мүмкүнчүлүк бар. Куран менен жашообузду нурлаганга мүмкүнчүлүк бар. Бир учур эле энелерибиз, чоң энелерибиз, тайнелерибиз Куранды кармаганга эңсеп кетишти. Куранды көргөнгө эңсеп кетти. Куран окуй албай ыйлап кетишти. Куранды көрбөй өтүп кетишти. Бүгүн Алла Таала мүмкүнчүлүк берип, эгемендүүлүк берип, дин эркиндигин берип, алхамдулилла, Куран колубузда, үйүбүздө кана окуган киши барбы? Жөн эле китеп катары эмес, жашоо катары колдонойлу. Пайгамбарыбыздын жашоосу, мүнөзү Куран эле. Айша энебиздин жашоосу, мүнөзү Куран эле. Хадича энебиздин жашоосу, мүнөзү Куран эле. Фатима энебиздин жашоосу, мүнөзү Куран эле. Бул энелерибиз уяттуулукта мисал эле, өрнөк эле, үлгү эле. Бактылуулукта, баш ийүүдө, зикирде, Куранда, шүгүрчүлүктө булар үлгү эле. Ачка болуп дагы ибадатты таштаган жок. Ачка болуп дагы ибадатты таштаган жок. Ооруп атып да ибадат таштаган жок. Балалуу болбой дагы ибадат таштаган жок. Балдары дүйнөдөн өтүп кетсе дагы ибадатты таштаган жок. Хадича энебиз көзүндө, көз алдында канча перзент менен коштошту. Бирок Аллаху акбар. Allah'ın taqdirine tan berip, ahiretine işenip, Allah çeçet eken, Allah yaşonu beret eken, Allah ölüm beret eken, şek gümönsiz işenet ele. Allah'ın taqdirine razı ele, sınosuna sabır ele, bergen nimetine şükür ele, aytkanla başı yet ele, tıygandan tıyrat ele. Mına ulu enelerimiz bizde misallarımız. Hurmatlı eneler, ece karındaşlar, bir gün yaşasak dağıçı, beyişikке dayardanıp yaşaylı. Ahiretke dayardanıp yaşaylı. Bir gün yaşasak dağı жүрөгүбүздү тазалап yaşaylı. Tilibizdi тазалап yaşaylı. Oyubuzdu тазалап yaşaylı. Gümönübüzdü тазалап yaşaylı. Bir gün yaşasak dağı Allah'a şükür kılıp yaşaylı. Allah'ını maktap yaşaylı. Allah'ını estep yaşaylı. Allah'dan ümit kılıp yaşaylı. Allah'dan korkup yaşaylı. Allah'ını jakşı görüp yaşaylı. Ya Allah, joktan bar kılgan sen. Allah'ını jakşı görüp yaşaylı. Allah ibadatga layıktı, ibadat kılınmasa dağı layıktı. Şükür kılmasak dağı şükürge layıktı. Maktavasak dağı maktoga layıktı. Biz de maktağanımızga Allah muhtaç emez. İbadatımızga muhtaç emez. Şükürümüzge muhtaç emez. İbadatka biz özümüz muhtaç. Şükürge özümüz muhtaç. Maktoga biz Allah'ın maktağına özümüz muhtaç. Kajetimiz dağı, ibadatımız dağı, zarulçılığımız dağı. Hurmatlı eneler, tayneler, eceler, gelinler, karındaşlar, birimizge zulümdük kılbay yaşaylı. Birimizin akılımıza girmey yaşaylı. Paydalı olup yaşaylı. Ziyanlı olup yaşamaylı. An üçün biz ölümde estep yaşaylı. Kudaydan korkup yaşaylı. Her bir gün sayın şunu oylanıp, men aytkan sözüm жазылып atat, kılgan amalım жазылып atat, canımda perişte cüret, үйde hiç kim yok olsa dağı, siz kazan ayak juup atsanız, perişte canınızda, töşök salıp atsanız, perişte canınızda, giyim juup atsanız, perişte canınızda.
Mal çal karvan karıp atsanız perişte canınızda. Tamak pişirip atsanız perişte canınızda. Жалғыз emessiz. Zikir kılınız. Kur'an okumuş. Dua kılınız. Tilibizde Allah'ın zikri menen nurlaydı. Allah'ın zikri menen nurlaydı. Oşol zikir tübölüktü siz menen kalat. Oşol zikirden ümit kılsanız bolat. Oşol zikir sizge jardan beret. Oşol zikir tozoktun otunan dağı saktağanga, kabırın azabından saktağanga da oşo sizin zikiriniz bolat. Sizin giyiminiz emez, sizin zikiriniz. Altınınız emez, sizin zikiriniz. Sizin gümüşünüz emez, sizin zikiriniz. Sizin bala çakanız emez, sizin zikiriniz. Sizin mal mülkünüz emez, sizin zikiriniz. Ata-eneniz, güyeniz emez, sizin zikiriniz. Uşu sizdi. Kabırın azabından saktay turgan uşul. Uşul saktay. Balаңыз siz menen jatpayt. Güyeniz siz menen jatpayt. Ata-eneniz siz menen jatpayt. Bulardı sizge, bulardan ümit kılbayla koyun. İbadatınızdan ümit kılınız, namazınızdan ümit kılınız, duanızdan ümit kılınız, zikrinizden ümit kılınız, istiğfarınızdan ümit kılınız, salavatınızdan ümit kılınız, kayrımdoluk, sadakanızdan ümit kılınız, acılığınızdan, umranızdan ümit kılınız. Kur'an'da ayet Allah Teala el-malu vel-banu zinatul hayatud dünya. Bala çaka, nevere çevere, mal, mülk, baylık, bul gümüş, bul altın, bul giyim geçen, bul üy, bul saray, bul at, bul maşine, bulardan bardığı dünya yaşasının bir kovuzluk ele. Uturumdu faydalanaz, tübölüktü sizge işke jarabayt bular. Tübölüktü sizge işke jarabayt. Bu sınov için sizin baktığınız, bu baktığınlık için emez. Bular ümitke layıklı emez. Vel baqiyatu salihat hayrun inde rabbike tevaba ve hayrun amala. Mınake ümitke layıktı, soğupka layıktı, en жақшысы neken? Baqiyatu salihat, salih amallarınız. Kur'an'da Allah Teala ayet fasalihat, qanitat, hafizat lil gayb. Ayal zatın en birinci sıfatı salihat olsun, salih olsun. Tüz, taza, tuğra olsun. Tilimiz taza olsun. Tilimiz tuğra söylesin. Salihat, salih amal çıksın. Tilimizden, gözümüzden, kolumuzdan, oyumuzdan, yüreğimizden, halkında var taza amal olsun. Taza amal olsun. Fasalihat, kanitat, Allah'a başı içi olaylı. Allah'a moyun sunucu olaylı. Nefsimize çakmasa da Allah'a moyun sunaylı. Nefsimiz kalavasa da Allah'a moyun sunaylı. Bizim akılımız kişilikey, düşünümüz tar. Allah Teala bizge rahimdu. Allah Subhanahu ve Teala aytutan. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّةٍ لِلْمُتَّقِينَ. Sizler Rabbinizin geçirimdүүлүгүнө жарышкыла. Şaşılgıla. Jana beyişke жарышкыla, beyişke şaşılgıla. Al beyiştin tuğrası jeti jer jet asman, uzunluğunu Allah'dan başka hiç kim bilmey. Al beyiş dayar kılıngan takvalarga, takva erkeklerge, takva ayallarga, takva kızlarga, takva gelinlerge, takva enelerge beyiş dayarlangan. Takvalar kim? Takva kim? Kırgız degen yok, Özbek degen yok, Tatar degen yok, Tacik Kazak degen yok, Arap degen yok. Takva kim? Ellezine yunfikuna fis-sarra ve'd-darra. Kıyınçılıkta dağı, jokçulukta, barçılıkta dağı sarptaganlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mirajdan geldi. Beyişti gördü, dozoktu gördü. Ekon ten Allah Teala görsetti. 50 mal namazdı kıskartıp 5 mal namazını verdi. Peygamberimiz gelip ayalların cemaatini toplap, ya maşaran nisa. O ayalların cemaati sadaka kılgıla, sadaka kılgıla. Gövrük sadaka kılgıla, gövrük sadaka kılgıla. Ayalların cemaati eneler, ece karındaşlar, gelinler, kızlar gövrük sadaka kılgıla. Dozoktun köpçülüğü ayallar eken. Ne için ya Resulullah sura verdi? Peygamberimiz aytti. Yakfurna aşiratahunna. Güyöngörgө şükürsüzlük kılıp koyat ekensiңер. Güyöngörдүн taap kelgenine kadırsızlık kılıp koyat ekensiңер. Güyöngörдүн жақшылыгын bağlabay koyat ekensiңер.
Үйde отырасыңар, бала чакан багып отасыңар, туура. Бирок бирөөнүн жакшылыгын багалап коюңуз. Силерди багабыз деп, силерди чоңойтобуз деп, коргойбуз деп жүрөт. Садака бергиле деди пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Көбүрөөк бирөөлөрдү каргап коет экенсиңер. Садака берип тургула, ошолор жуулуп турсун. Бирөөнү каргап коет экенсиңер. Кээ бир аялдар бар, каргаганды тилине көндүрүп алган да. Отурса турата эле каргай берет, өздөрү билбей калган да. Тили көнүп калган каргагангачы. Тили көнүп калган. Ушунчалык көп каргап, тили адатка келип калган. Анын күнөө экенин сезбей калган. Жүрөк караңгылап атканы менен, кабыр караңгыланып атканы менен, күнөө жазылып атканы менен, Алланын тарабынан наала түшүп атканы менен сезбей калган. Лукман Хаким айткан баласына: "Балам, тилиңди көндүргүн, тилиңди үйрөткүн. Аллахумма гфирли, я Алла мени кечир" деген сөздү үйрөткүн. Каргаганын ордуна ушуну үйрөтөйлү. Тилибизди ушуга үйрөтөйлү. Ya Allah meni geçire gör. Çoğun günahlarımı geçir. Kiçine günahlarımı geçir. Ya Allah. Aşkere günahlarımı geçir. Caşırın günahlarımı geçir. Eski günahlarımı geçir. Canlı günahlarımı geçir. Ataylap kılan günahlarımı geçir. Bilip bilmeye kılan günahlarımı geçir. Allah'ım mağfirli. Uşunu yürürünüz. Tiliniz uşunu yürütünüz. Otursanız Allah'ım mağfirli. O prim emez. Allah'ım mağfirli. Gebileri o prim Allah. Otursa tursa cosa kal. Bu da mi? Yok. Biz tilimizni göndüreyle. Urbatlı eneyce karındaşlar. Allah geçirgin beni degen sözü göndürünüz. Tamaktan aldın, tamaktan turganda, oturganda, jatkanda. Ya Allah beni geçir. Ya Allah beni geçir. Ya Allah beni geçir. Dünyanın baktırılığı günahların geçirilisi. Ahiretin baktırılığı dozoktun azabından kurtulursun. Dünyanın baktırılığıdır günahının geçirilisi. Oşonduktan sadaka bergile dağıtan. Sadaka veriniz. Bir sındırım nan bolsa veriniz. Bir kurma veriniz. Bir alma veriniz. Bir kurut veriniz. Biroq sadaka berbey koygan günübüz bolbosун. Bir minutavızda Allah'ını estemey koygan, Allah'ın zikrini aytpay koygan minuta ötmesin bizde. Ha? Demek uşul zikir, namaz, dua bizmen tügölükte kala turgan. Uşunu oylamaylı, özümüz domdoganda oylamaylı. Hareket kılaylı, urmatlı eneyce karındaşlar. 5 vakt namaz kaza bolbosun. Beken bolunuz. Toyda dağı, jamanlıkta dağı namazды kaza kılbakız. Toy bolbosa bolbay koysun. Namazı başkası ne olsa oşa olsun. Biroq namaz kaza bolbosun. Birinci namaz okumuş, andan keyin başkaga dayanıp görürüz. Namaz okumuş. Bu namaz siz menen birge bolan tübölükü hiç kaçan sizden ajıramay, sizde hiç kaçan taştabay. Namazınız taştabay. Müslüman ayaldın baktısı namaz menen. Qonitat. Allah'a başı yükü. Namaz Allah'a başı yerini görsede turgan amal. 5 vakt namazdı. Okup Allah'dan soraylı. Allah'dan dua kılaylı. Emni jakşılıklardı Allah'dan sorağınız. Jamanlıklardı taşlagandı da sorağınız. Jakşılıklardı kılgandı da sorağınız. Ekonten Allah'dan sorağınız. Ya Allah, men senin jakşılık işlerdi kılgandı sorayım. Jaman işlerdi taşlagandı sorayım. Bir beçeratardı jakşı görgöndü sorayım. Peygamber Resulü öğretken. 5 nerseni sorağınız. 5 nerseni sorağınız. Hurmatlı ece karındaşlar. Ya Allah, Allahümme inni es'aluka fi'lel hayrat ve terkel münkerat ve hubbel mesakin ve en tagfirali ve terhamani. Ya Allah, men senin jakşı işlerdi kılgandı sorayım. Jaman işlerdi taşlagandı sorayım. Bir beçeralar jakşı görgöndü sorayım. Meni geçirgeningdi sorayım. Bana rayımdılık kılganingdi sorayım. Sorağınız. Hurmatlı hurmatlı karındaş. Sorağınız şu 5 nerseni gün sayın sorağınız. Gün sayın sorağınız. Jaşo ötüp baratat, jaşo kıskalı, kaçan bitip kalat bilmeymiz. Jaratkanды tanıylı, çıraylı tanıylı. Allah'ını jakşı görüp yaşaylı. Allah'dan korkup yaşaylı. Allah'dan ümit menen yaşaylı. Özünüzge ele emes, bardıq Jallabattagı ayalların bardığın imandılıkka çakıra turgan siz. Kırgızstandagı bardıq ayallarını imandılık joluna alıp kele turgan siz. Uyattılık joluna alıp kele turgan siz. Egerde ayal buzulup atsa, iylay turgan, gam jey turgan siz.
sizin malınız, sizin canınız, sizin jöndömdülüğünüz, sizin biliminiz, sizin tecrübanız, sizin akılınız жақшылықты tarqatqanға işletilsin, jamanlıkты joyğanға işletilsin. Her bir adamın beyişine oşoğa işletilsin. Dozoktan kutulğanına işletilsin sizin mümkünçülüğünüzün bardığı. Urmatlı eneyce qarindaşlar, bir uşu la ilahe illallah'ın taptaqını taşlamayın. Sünnet menen yaşaylı. Sünnetli bekem qarmağınız. Sünnetli bekem qarmağınız urmatlı eneler. Peygamber'in sünnetinde tamak qanday jegen, qanday uxtagan үйrönүңүz. Oşoğa bekem bolуңуз. Üydün içindeki bardıq sünnetlerdi. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ Allah subhanahu wa ta'ala aytadi. Ayal zatı özü uyda oluş gerek. Talalabaş gerek. Bazarlabaş gerek. Göçelebaş gerek. Zarılçılık bolup kaldı. Zarılçılık bolup kaldı. Şeriat ruhsat berет, meyli. Biroq Allah Taala uşunday İslam dinini berdi bizge. Rayımdılık kıldı ayal zatına. Жалгыз сапар тартпаганга, алсыз, жалгыз умра ажылыкка барбаганга райымдуулук кылып айтты. Жанында махрамы болсун деди. Ажылыкты фарыз кылбай койду. Махрам болбосо ажылыгы фарыз эмес, кыйналбай эле койсун деди. Эркек эгерде акчасы мүмкүн болуп калса, буга фарыз. Аткарбай койсо күнөөкөр. Пайгамбарыбыз айткан, мүмкүнчүлүгү болуп туруп ажылыкты аткарбай койсо, жөөт болуп өлсө өлө берсин. Христиан болуп өлсө өлө берсин. Ayal qanday qilgan жоқ. Ayalga rayımdılık kıldı. Qanday kıldı? Bunu mahramın mümkünçülüğü olmasa özüne dahi farz emez. Mana. Qaraçı. Qanday degen bu keremetli din. Demek uydan negizgisi uyda eken. وَلَا تَبَرَّجَ تَبَرَّجُ الْجَاهِلِيَةِ الْعُولَى Allah aytat, ey ayal zatı, sizler o cahiliyat, murunku cahiliyatın doğrunda kılıp çaçılıp açılıp ağılar. Yüzün ördü, çaçın vardı, denin yerde saktağılar. Allah'ın buyruğu, mahram, namahram meselesi, uyatlılık meselesi, imanlı meselesi, İslam dini, uyatlılıktın dini, tazanın dini, tazalıktın dini. Aram jol menen yaşayıp turgan din emes, aram jol menen koşula turgan din emes, aram jol menen mamile kıla turgan din emes. İslam dini adal joldu görsetкен din. Adal dinni görsetкен din. Үйдө негизгиси үйдө экен, үйдүн жоопкерчилиги экен, үйдүн өзөгү экен, үйдүн ордосу экен, үйдүн очогу экен, үйдүн нуру экен. Баланы тарбия кылганда, күйөөсүнө жардам бергенде, мына экен. Авир да сакталат, иман да сакталат, дин дагы сакталат, намыз дагы сакталат, ырыскы дагы сакталат, бардыгы сакталат. Зарылчылык болуп калды, мейли. Чыкканга уруксат берди. Зарылчылыкта жөндөн көчө кыдырып, жөндөн базардын сааттан кече кыдыра турган жок. Үйдүн сыртында жоопкерчиликти эркектин мойнуна койду. Баккын, карагын, камсыздагын. Qanday bolbosun? Qanitat, hafizatun lil gayb. Mana ki. Baktulu ayallarının sıfatı. Büyüsü жоқ uçurumda, anın malına kıyanat kılvagan, canına kıyanat kılvagan, bala çakasına kıyanat kılvagan, özün saktagan, avirin saktagan, namızın saktagan. Mına baktulu, beyişlik ayallarının sıfatı. Andıktan sorularda göğüken normatlı eneler, ece karındaşlar. Kudaga çukuruna bir kança tapşırmanı alıp alaylı. Unutmaylı şunu. Birinciden, жүрөгүбүздөгү ишеним, иманыбыз бекем болсун. Жоктон бар кылган Allah, бардан жок кылуучу дагы Allah. Gün сайын мага өмүр Allah берип атат деп айтыңыз. Gün сайын канча неmatка ээ болсоңуз Allah'dan келди, башкадан эмес. Gün сайын Allah денсаулык берип атат. Gün сайын акыл Allah берип атат. Gün сайын Allah Taala амандык, ырыскы берип атат. Allah берип атат. Gün сайын күндү ким чыгарып атат? Түндү ким алып келип атат күн сайын? Allah. Allahu akbar. Şunun için inşallah birinci Allah'a işenin. Peygamberimiz ayet: "İza sa'alta fas'alillah, iza ista'anta fasta'in billah." Emniyeni sorasan Allah'dan sora, emniyet jardan sorasan Allah'dan jardan sora. İslam dini baştan ayağına çeyin Allahu akbar. Allah ulu, Allah жалгыз деп башталган,
ayağına çeyin. Allah olup, Allah жалғыз деп бүткөн. Бардық Алланың қолында. Biz жоқ элек, бар қылды Allah. Az bizдің қажетімізді не Алла бітірмейді дейсіз? Алла бітіреді. Ең чоң қажетіміз дозоқтан құтылып бейішке кіру. Бұл Алланың қолында. Ең чоң қажет, insandın ең чоң қажеті, ең чоң проблемасы, ең чоң заботасы, ең чоң мақсаты түбөлүктүү дозоқтың отынан құтылып, түбөлүктүү қолдықтан құтылып, түбөлүктүү азаптан құтылып, түбөлүктүү шермендечиликтен құтылып, түбөлүктүү рахаттан жай алсын, түбөлүктүү бейіштен жай алсын, түбөлүктүү Алланын разычылыгынан, бактылыгынан жай алсын. İnsanın her bir erkek ayaldın en çok maksatı kaçet uşu. Жашоо өтүп атат, өмүр кыскарып атат. Жашоо өтүп атат, өмүр кыскарып атат. Келиңиздер, тообасыз башыбызга өлүм келип калбасын. Бирөөнү ушактаган бойдон өлүп калбайлы. Бирөөнү каргаган бойдон өлүп калбайлы. Бирөөнү ушу намаз окубай, күнөө кылып аткан бойдон өлүп калбайлы. Өлүм ар кандай учурда келе берет. Ден соолугу жакшы учурда да келе берет. Ырдап атканда да, уктап атканда да келе берет. Бийлеп атканда да келе берет. Kaçan bolsa gele verin. Şunun için inşallah gelingizler aram derselerdi yaşodan çıkaraydı. Cürökten çıkaraydı. Aram derseni üyden çıkaraydı. Allah'ın süykümdüsü ol. Allah Teala şunu yaktırgan. Yeni kız gelin bolup yaşaydı. Birinci demek Allah Teala'ga işenin. Beyişke Allah girizet. Hiç kim giriz almayı. Tozoktan Allah kutkarat. Hiç kim kutkar almayı. Kabırdı beyiştin bakçası Allah kılat, başka hiç kim kılmayı. Dozoktun çukuru Allah kılat, başka hiç kim kılmayı. Can Allah'ın hükmünden çıkar. Rızkı Allah'ın hükmünden verilir. Buna bizim işenimiz uşuna beken olsun. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a işenin beken olsun. Peygamberimizin arkasından yaşaganda gana baktılı olabız. Başka bir daha böyle ülgümez, başka yolda totatımız, başka düşünüktü totatımız, başka oyunu totatımız, özümüzü kıynamamız, yaşamımızı tekke getirmeyiniz, Peygamberimiz izindeniz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın tarafından yaşamın en nurlu yolunu alıp gelgen, en baktılı yolunu alıp gelgen, en taza yolunu alıp gelgen, en uşunday berekeli yolunu alıp gelgen. Peygamberimizni karamız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 24 saat yaşasın karamız. Ertemenen turganda kanday turat ele, kanday juunat ele, misvakta kanday koldanat ele, ajatkana kanday girip kanday çıgat ele, namazı kanday zikir kanday dua kanday Kur'an okuyt ele, kanday tazalıkta arat ele, baldarga emne tarbiya beret ele, güyösüne kanday mamile kılat ele, gündüzü kanday ötköröt ele, tündösü kanday ötköröt ele, tuğanlar menen kanday ötköröt ele, koşunlar menen kanday ötköröt ele. Peygamberimizni karamız. Üçüncüden hurmatlı eyleyce karındaşlar, Kur'an okuğa vakit bölünüz, 24 saatiniz var. 1 saati Kur'an'da alsın. Yaşamımızın 1 saati bolmadı degende Kur'an oşan zanit kılsın. Hurmatlı eyleyce karındaşlar, Kur'an yürönüge, Kur'an okuğa, Kur'an'ı düşünüge, Kur'an'ın kotormasını okuğanға 1 saat vaktinizi veriniz 24 saatin içinde. 2-3 saat internetke berip atasız. Berip atasız. Instagram degen barken, nere Telegram degen barken, Allahümme salli ala Muhammed. Facebook nere? Facebook, WhatsApp degen 1 saat mes 3-4 saatinizde alıp atasız. 1 saatte oşadan beriniz. Zahirlenbağınız, içi tardık kılbağınız. 3-4 saat günü alğandan görüp 1 saat soğuk alınız. 3-4 saat dünyanı buzup ahireti buzgandan görüp 1 saat men dünya ahiretinizden nurlanız. 1 saat beriniz, hurmat beni. Ümitsiz bolbağınız. 70'ke çıksanız dağı, 80'ke çıksanız dağı, Kuda kalasa, bir tamga öğrenseniz, bir tamganın kadırından Allah sizin darajanızı götürür. Bir ile tamga öğreniniz. 2 tamga öğrenseniz andan jakşı. 28 tamgasını öğrenseniz andan jakşı. Bir ayatты öğrenseniz andan jakşı. Bir süreni öğrenseniz Allahu Akbar. Her bir tamgaga 10 soğuk beret. Bu yer menen asmanın ortası bir soğuk batpay. Boş vakt zikir menen ötsün. Boş vakt zikir menen ötsün. La ilahe illallah, subhanallah, elhamdülillah, Allahu Akbar, la havle ve la kuvvete illa billah. En ulu zikirler. Alamda kança adam bolsa, kança sözü bolsa, en abzel, en ulu sözler uşustu. Töp söz.
Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu akbar. Şu 4 sözde Allah Teala periştelerine tanıdıp bergen. Periştelerin zikri. Perişteler bu 4 sözden başka söz söylemiyor. Karan çıkanday. Subhanallah, elhamdülillah, temla'an ma bayne semai vel ard. Cennet asmanı tolturup koyup degen Peygamberimiz. 1000 jol aytınız Subhanallah'ını. Elhamdülillah'ını 1000 jol aytınız. Allahu Akbar'ını 1000 jol aytınız. La ilahe illallah'ını 1000 jol aytıp koyuңuz. Oңoйло aytıp koyuңuz. Her bir aytkanга beyişten bir darak egiler. Mömölü darak digiler sizge. Bir günde 4000 darak digip koyuңuz. 10 günde 40.000 darak digip koyuңuz beyişke. Peygamberimiz aytkan. Her bir zikirge darak digiler. Mına жерге biz anam neme kurortқа darak dikkenmen ubara olup жүрөбүz. Mına beyişke darak diginiz. Bu dünödө darak digiş керек. Anın soğupları tiyet. Bırak beyişteki darak ama hiç kanda akça getmeydi. Bu jakta köçetті alıp kelin, gazыңыз, östürüңüz, sugarыңыз, oho! Elhamdülillah maşakkatlı o. Beyiştin darağın tikkenge hiç kanda maşakkat yok. Sizden boldu. Bir de Subhanallah dep koyun boldu. Bir elhamdülillah dep koyun boldu. Allahu Akbar dep koyun boldu. Zikirдің rahatını alın. Zikirдің rahatını alğanga kimdige Allah Teala zikirдің rahatını açsa Allahu Akbar. Allah Teala bardıq Allah rahatları unutup kalat. Astagfirullah ve atubu ileyh istiğfar kılınız. Az degende 100 jolu, 300, 500 jolu Allah gıcalaçılıkты getiret, kaygını getiret, kısılığını getiret. Bardı gam kaygını Allah Teala getiret. Günölörді geçiret. Bala çakaga, ırıskıga bereke veret. İstiğfar. Gümön kılvagan жерден Allah ırıskı жеткирет. İstiğfar. Peygamberimize salavat aytыңыз, hurmatlı eneje karandaşlar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyamet günü Peygamberimizin janında bolganды kalasanız, salavat көп aytыңыз. Bu dünyada tuş görmeseniz dağı, Peygamberimize salavat aytыңыз, en jakını siz bolasiz. Peygamberimizin şafaatına en layıklı kim? Kim köp salavat aytkan? Salavatta jüröktün kuvvatı, jüröktün şifası, Allah'ın rahmatı, rızkının berekesi salavatta. Münözümüzde ondaylı. Münözümüzde ondaylı. Bizde sabırlılık bolsun, gayratlılık, çıdankaylık bolsun, kaniyet bolsun. Bar olganda kaniyet kılaylı. Kança giyiminiz var, kaniyet kılınız. Kança tamamınız var, kaniyet kılınız. Kaniyet, kaniyet. Ulu sıfat. Ayşelilerimizde, hadişelilerimizde sizlerdeki barday giyim çok ole alarda. Sizlerdeki altın gümüşlü alarda çok ole. Sizin en kim bağalınız sahabalarla yalın en bayı. En kim bağalınızda. Kança giyim var. Kança derse var. Niçin ibadat çok? Giyim var. Altın var, ibadat çok. Kur'an çok. Giyim var. Nerseler var. Buyumlar var. Bir o yaşağızda ne çok? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayı menelle orozanı çektigen emez. Hurmatlı eneje karındaşlar, Ramazanda kazalardı karama berinizler. Namazın kazası vermeyizler. Bura orozanın kazası var. Orozanın kazası var. Andan sırtkarı 1-4 günü oroza karmağınızda. Başka günlerde oroza karmak türeyle. Ulu soluğunu alağız. Den soluğunuzda payda. Münözünüzde ondaylı, münözünüzde ondaylı. Eneler gelinlerge faydalı olup yaşаңыздар. Gelinler enelerge, kaynenelerge faydalı olup yaşаңыздар. Sizden tolika fayda jetsin. Tilinizden, kolunuzdan fayda jetsin. Kolunuz menen kızmat, tiliniz menen жылуу söz. Tiliniz menen жылуу söz gana. Wa bil walidayni ihsana. Ata-enege en çıraylı muamele kılgıla. Kaynata kaynene de ata-ene. En çıraylı muameleni dosunuzga emez. Başka biröge emez. Ata-enege. En çıraylı kızmat ata-enege kılınız. Soğuptu Allah beret sizge ata-eneden rahmatlı kütpöңүz. Özgöçe kaynata kayneneden, gelinden rahmatlı kütpöңүz. Kılınız Allah için kılınız. Allah'tan kütünüz. Allah sizge eser etip kaytarıp verir. İşenip koyunuz. Allah sizge eser etip kaytarıp verir.
Бирок эгерде сиз кайнене үчүн кызмат кылсаңыз, анда кыжалат болосуз, рахмат айтпай койсо. Ылдыйда өзү сөз босотпагандар. Мен дайыма кайненелерге бир кайрылып кетем. Бул келиндерди сиздер төрөгөн эмессиздер. Сиздер өзүңүздөрдүн кыздарыңыздарды төрөп турмушка бере бердиңиздер. Ошо өзүңүздүн кыздарыңыздарды төрөп көтөрүп жүргөндө, кыйналып жүргөндө, толготто, төрөгөндө, чоңойткондо, ошо өзүңүздөрдүн кыздарыңыздарга мээнетиңиз кеткен. Ошол кыздардын мойнунда апасына кызмат кылуу фарыз кылган Алла Таала. Gelindi boynuna emez. Жақшы түшініп алыңыздар бұл мәселені. Gelin sizге подарок. Allah'ın берген нематы. Міндеті емес. Allah'ın берген нематы. Сіз төрөгөн жоқсыздар, аны башқа ене төрөгөн. Сіз қандай қиналғансыз, башқа апасы дағы қиналған. Бұл ошо gelindin апасы дағы ошо бойында көтөргөн, 9 ай көтөргөн. Толготта, токсикозасында, төрөгөнүндө Аллах акбар, о дүйнөгө барып бир келген. Бул сиз төрөгөн эмессиз муну. Ушу чоңойтуп туруп сизге берип койдубу кызматыңызга? Өзүнүн апасына кызмат кылбай сизге кызмат кылып атабы? Аллага миллион эсе шүгүр кылып. Миллион эсе шүгүр кылып. Сиздин өзүңүздүн кызыңыз Москвада, өзүңүздүн кызыңыз Бишкекте. Сизге кызмат кыла тургандар күйөөгө чыгып кетет, тиякта жүрөт. Ошонун мойнунда милдет фарыз болчу. Бирок Алла Таалам сизге белек кылып берди келинди. Башка бирөө чоңойтуп 17, 18, 19, 20 жашка чыгарып туруп сизге берип койду мына. Сиздин тамагыңызды пышырып берип атат. Кийимиңизди жууп берип атат. Төшөгүңүздү салып берип атат. Эки сөз жакшы сөз айтып койбойсузбу? Рахмат келин деп койбойсузбу? Рахмат кызым, мен сени төрөгөн эмес элем. Seni başka apa töredi ele. Apana rahmat. Apana rahmat kızım. Seni uşunda terbiye kılganına. Men ak patamı vereyim. Ak duamdı vereyim de. Eştike kılmay koysa dağı. Siz kadırlaşınız gerek. Mesele açık düşürüktü oldu. Gayra tekereni vergenin gereği yok. Kaysın jerge varam? Mine de suronun jarimi der oşo men suroga geldik mi? Jarimi gelin menen kaynene olsa gerek hazır. Oşonun için urmattуу eneler, imandu kaynene bolumuz. Urmattуу gelinler, imandu gelinler bolumuz. Bizde bura Kudaga şükür. Orta Asya'da, Kırgızistan'da, Kırgız'da, başka ulutlarda da mına bizde. Gelinlerge Allahu Akbar. Kaynata kaynelerine ömür boyu kızmat kılışar. Bu kadar bir canına şükür. Oşun için gelinlerge dağı men gayrılıp koyuyorum. İnşallah sizler yaşsızlar, bilim akılınızlar güçünde. İnşallah dünya, şunda tegerek dünya, kaytma dünya. Kaynata kaynene kanday kızmat kılsalar, İnşallah sizler dağı gelindi olasılar. Oşudan Allah Teala kaytar verir. Hadiste, rivayatta gelir. Kim bir kızmatka muhtaç bolsa, makul bu. Oşoga kim kızmat kılıp koysa, Allah ertege bu muhtaç bolganda, oşonday kızmatçı buga taap koyup koyat deydi. Oşon için inşallah baktılуу Müslüman ayallar kaynenesinin ak patası menen bolgan bardığı. Oşon için patağını alıveringizler. Kede kadırlamasa dağı kızmat kılıveringizler. Kızmattan tavasızlar. Azırak süylep gövrek kızmat kılınız. Gelinler. Azırak süylep gövrek kızmat kılınız. Boş vakit zikir menen olsun, namaz menen olsun, Kur'an menen olsun. Kançalık yok kıyımıldasanız, kızmat kılsanız, oşonçoluk deniz olunuz çın болады. Oşonçoluk beyişiniz ulu болады. Daracağınız büyük болады. Elhamdülillah. Özünüzün töregen apаңыздай, kaynene dağı özü töregen kızınday sıylasa, Allahu Akbar, bu dünya beyişi болады бұл ekono teң. Münezümüzde ondoylu, жақшы söz menen elhamdülillah, жараткан Allah subhanahu wa ta'ala kabul kılsın. Kur'an okuylu, urmatlı eneler, Kur'an'a vakit bölöylü. Sizlerden soranıç, Kur'an'a hareket kılaylı. Elhamdülillah Kur'an okuyan bir top kızlar, eneler, ayallar hazır köpeyip kaldı. Kudaga şükür, oşulardan öğrenіңіздер, vakit bölüңіздер.
Ana köp dua kılыңızlar. Enenin duası kaytarımsız. Enenin ordu tolguz. Allahu Akbar. Enenin ordu hiç kim doldıra almaydı. Enenin duası kaytarımsız. Kuda kalası inşallah bizim enelerimiz kızlarımızga, baldarımızga, neverelerimizge dünyasına da dua kıla vermeyi, ahiretine dua kılsın. Ha, ahiretine köprek dua olsun. Dünyadaki kıyınçılık emez ahiretin aldığında. Dünyanın kaygı emez ahiretin aldığında. Şöyle için inşallah bunların ahiretine köprek dua kılaylı. Dünyasına da dua kılaylı. Elimizge dua kılaylı. Kuda kalsa buna enelerimiz, bugün sabahka gelgen enelerimiz, ece kardeşlerimizden çok ümitim var. İnşallah barız bekem niyet menen. Birinci niyet, ikinci dua, üçüncü hareket. Жақсы niyet kılaydı. İnşallah emi жалған söyleme. Uşu tilden, Allah bergen tilden biröyle kargabay. Peygamberimiz aytkan, baldarыңарды kargabagıla, mal mülküңөрдү kargabagıla, özüңөрдү kargabagıla деген. Özüңөргө teskeri dua kılbagıla, baldarыңарға teskeri dua kılbagıla, mal mülküңөргө teskeri dua kılbagıla dedi. Ушундай окуялар айтылат, коркунучтуу тилге алынганда кыйын. Enenin duası da bugün bolmasa-çı 10 жылдан кейін bir enenin duası kabul bol. Егерде Құдай сақтасын жаман тилиңизден шығып кеткен болса, ошо балаңыз жаманды көрүп калат да. Кийин өкүнөсүз, пайдасы тийбей калат сизге. Жамандыкка чагылганы эненин тескери дуасы менен болот. Эненин наразычылыгы менен болот. Бирок эне баары бор экен, кийин ыйлайт, өкүнөт, бирок кеч болуп калат. Ошон үчүн кандай кыйын болсо дагы бала чакага тескери дуа бербеңиз dedi. Жараткан Алла Субханаху ва Тааля баарыбызды кабыл кылсын. Иншалла ойлойм, үмүттөнөм, баарыбыз бири-бирибизге жардам берейли. Баарыбыз чоң бейишке кирейли. Баарыбыз иншалла бири-бирибизге пайдалуу болуп жашайлы. Бири-бирибизге ырайымдуу болуп жашайлы. Бири-бирибизге күйүмдүү болуп жашайлы. Динибизди бекем кармап жашайлы. Алланын өкүмдөрү, пайгамбар сүннөттөрүн аткарып, өзүбүз дагы ибадатка, башкаларга даватка дагы, башкаларга дават берейли. Балаңыз менен даватка чыгып келиңиз, күйөөңүз менен даватка чыгып келиңиз. Бекемирээк, Кудай кааласа такыбалыгыңыз өсөт. Иманыңыз бекемденет, мүнөзүңүз оңдолот, ахиретиңиз курулат, көп пикир туулат. Келип иншалла чөйрө дагы оңдойлу. Үйүбүздө талимдер болсун, үйүбүздө имандын сабактары болуп турсун. Аракет кылайлы. Жараткан Алла Таалам баарыбызга товфик берсин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Суроо жооп. Аялдар бижутерия тагынса болобу? Же сөзсүз алтын же күмүш болуу керек? Боло берет, мүмкүнчүлүккө жараша да. Мүмкүнчүлүккө жараша. Эгерде алхамдулилла алтынга мүмкүнчүлүк болсо өтө жакшы. Болбосо төмөнкүсү боло берет. Кооздук да бул. Ажырашуу, суроом ажырашуу тууралуу. Жолдошу Москвада бир кызыбыз бар. Такыр сурабайт, көңүл бурбайт, чалбайт, аялдык бакытты сезбей, 20 килограмм арыктап кеттим. Ошого ажырашуу оюмдан кетпей жатат. Сунуш бериңиз. Жолдошума дуа кылып коюңузчу суранычы. Алла Таалам жолдошуңузга инсап товфик берсин. Жүрөгүнө туура пикири болуп, үй бүлөсүнө тезирээк келсин. Ушундай моментте кайната кайнене бар, ата энеңиз бар, ошолорду ортого салып айтыңыздар. Ал жолдошуңуз келип бияқта чогуу жашасын, же сизди алып кетип бияқта чогуу жашасын. Шариятыбызда ушунчалык эгерде тиричиликке зарылчылык көп болсо, эң көбү деген 4 айга чейин уруксат берет. Андан ашыкча жүрө берип, бала чаканы бияқка таштап коюп болбойт таксыр. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, аялдарды силер үйлөндүңөрбү, алдыңарбы, Алланын аманатында алдыңар, Алланын аманатына кыянат кылбагыла деген. Алланын аманатына кыянат кылбагыла деген. Чоң эскертүү бул. Илимдин дүйнө ахиретте болгон пайдасын айтып бериңизчи. Аял кишилер өтө илимдүү болсо болбойт дешет. Ошо кандай дейсиз, Алла ыраазы болсун. Кандай, ким айтат муну? Айша энебизден өткөн ким илимдүү бар? Диндин 3/4 бөлүгүн Айша энебиз айтат. Айша энебиз муфти эле. Муфти дегенде биздин муфтилер эмес. Фатва бере турган. Фатва бергенде муфти дейт. Менмин деген чоң сахабалар
чечилбей калган маселени Айша энебизге кайрылат эле. Айша энебиз чечти. Аллаху акбар. Кандай илим. Ошон үчүн иншалла бул илим алхамдулилlah. Бирок мындайда турмушка чыккандан кийин, фарз илимин алгандан кийин күйөөсүнүн баш ийүүсү, бала чака төрөп, аларды башкаруу, аларды тарбия кылуу ал фарз болуп калат. А калган фарзи кифая илимди токтоп калат. Ал жагында билебиз. А эгерде мүмкүнчүлүк боло турган болсо илим алуу керек. Илим алуу аяндарга алхамдулилlah бүгүн өтө мүмкүнчүлүк берилди. Мындай мүмкүнчүлүк Кудай билет. Азыр онлайндан ушу интернет булактарын туура пайдалансак канча менен жакшы нерселерди алсак болот. Канча сабактарды алып үйрөнсөк болот. Үйдө отуруп алып эле. Сиздерди күйөөңүздөр багып атат. Үйдө отуруп жыргап илим ала бербейсиздерби? Үйдө намазды күйөөсү балдары менен окуса болобу? Же башка бөлмөдө окуш керекпи? Ар кимибиз өзүбүзгө ниет кылып окуйбуз. Ушул туурабы? Алла разы болсун. Жок, чоң окуп калсаңыз, окусаңыздар жакшы. Күйөөңүздөр имам болсун. Балаңыз балагатка жеткен болсо имам боло берсин. Эчтеке эмес. Аркасында туруп ыктыда кыла бериз, кадимкидей боло берет. Күйөөсү мээримдүү болуунун даражасын айтып берсеңиз, Алла разы болсун. Жана ата энебиз биз тандаган жолдошубузду туура көрбөсө, эмне кылсак болот? Ыраазычылыгын алуу парызбы? Күйөөсү мээримдүү болуунун даражасы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Силердин эң мыктыңар, эң жакшырагыңар үй бүлө бала чакасына жакшыраак. Бир риваятта силердин эң жакшырагыңар үй бүлө бала чакасына жумшагыраак. Мен үй бүлө бала чакама эң жакшыраак. Бунун даражасы имандын толуктугу, пайгамбарыбызга жакындыгы. Экинчи маселеңиз ата энебиз биз тандаган жолдошубузду. Эми кыз танда кандай болот? Эркектер тандайт эле го. Эркектер жуучулукка келет да. Кыз барып жуучулукка барбайт да. Эркектер жуучулукка келет. Бул кадим замандан бери ушундай, билбейм, жабылатта жаңы эле чыкпаса. Силер башкачараак жолдо кеттиңер го эми. Эркектер жуучулукка келет, ата энеси карайт дагы, жок болот же болбойт дейт да. Товар биздики, баа биздики, кыз биздики, бакыт биздики, кимисине беребиз, биз өзүбүз чечебиз. Бирок кызды барып каалаган мындай андай болбойт ал. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, качан жуучулук келсе кыздарыңарга карагыла, иманын, кулк мүнөзүн карагыла, жакшыбы бергиле, бербей койсоңор чоң фитна болот деген. Акылбы? Ошол жагын карап туруп бериле. Суроо өтө көп го. Кыскараак суроо жазсаңыздар болмок. Мен ушуну окуйн. Менин жүрөк өйгөн маселем бар. Атамдын атын да билбейм. Апам айтпайт. Сурай албайм. Капа болобу деп. Таятамды ата деп чоңойгом. Атасы таятамдын кызы деп жазылган. Фамилиям таятамдыкы. Атамдын атын билгим келет. Сиздин баяныңызды уккан элем. Атасынын аты менен чакырылат деп. Апамдан сурасам болобу же сурабай өзүм издегеним дурусбу? 38 жаштамын. Эс тарткандан таятамды ата дейин. Таятам баккан. Апама өтө капа боло берем. Эч бир да чын жүрөктөн апамды жакшы көрө албай жатам. Жалынып дуа кылам. Кайра эле жеп көрөм. Алла разы болсун баарыбыздан. Кеңеш берип сураныч дейт. Мындай кылбаңыз. Эми ата энеңиз убагында кандайдыр бир келишпестиктин себебинен ошон үчүн апаңыз да капа болуп калса керек атаңызга, атын атагысы да келбейчи. Бул жашоо тиричиликте имансыз, динсиздин кесепети ушундай болгон. Эми будан ары кандай кылыш керек? Сиз апаңызды жакшы көрүңүз. Сиздин апаңыз сизге эч кандай кызмат кылбай койсо дагы, атаңыздын атын айтпай койсо дагычы, төрөгөнү жетиштүү. Төрөгөнү жетиштүү. Ошон үчүн өзүбүздү мажбур кылабыз. Кудайга шүкүр, алхамдулилlah, ушуну Аллага эненин ичинен чыкпасам мен каяктан чыгат элем? Макулбу? Эненин ичинде көтөрүп жүргөн 9 ай көтөргөнү ашыгы менен жетиштүү. Жакшы мамиле кылып өзүңүздү мажбур кылыңыз. Имандын сабагы ошондой. Бирок апаңыздан уялбай атаңызды сурап кое бер. Эчтеке эмес. Эчтеке эмес. Апа деп эле мындай жашнакай эле 38 жашта кичинекей жаш кыз эмессиз.
Кудай кааласа эми жаманбы жакшыбы кыямат күнү ушундай болот экен, кимдин болбосо ошонун менинен чыкканмын деп ага дагы дуа кыла бериңиз, кайыптан дуа кыла бериңиз. Бирок эгер айтпаса өтө эле мажбур кылып урушканга кажети жок. Түшүнүктүбү? Саламатсызбы, саламатчылык. Чачты химия кылдырса болобу? Суюлуп кетти. Чачты коюу кылыш үчүн мейли колдонуңуз бүгүнкү дары-дармектерди, химияларды. Бирок караңыз да, ошол башка жерге зыян болуп калбасын. Экинчиден анан бул химиянын мен жол жоболорун жакшы билбейм. Эгерде краска просконо турган болсо, суу өтө турган болсун. Кусулга дарат маселесиндечи. Атак мен мына жагын билбейм. Анан ошо химия деген кээ бирлер ар бир аракет кылып көчөгө башка бир эркектерге жагынайын деп, андай болбойт бирок. Чачты коюу ден соолук үчүн боло турган болсо уруксат. Күйөөсү үчүн жасалса уруксат. Менин сүйлөшкөн жигитим бар. Күнөө кылбай турмушка чыгайын десем, жашым жете элек. Ата-энем койбой атат. Эмне кылсам болот? Сүйлөшүүнү чечип, чегин айтыңызчы. Ага дуа кылып коюңузчу. Мындай кылбаңыздар. Мынандай азыр сүйлөшүп жакшы эмес. Эртеге барып, анын ата-энеси же болсо бала айнып калып, бир күндө эле айнып калат. Сүйөн бардыгы токтоп калат. Андан кийин бактысыздыкка ошо бойдон өмүр бою капа болот. Шарияттын чеги бар, ошол жолдон чыкпаңыздар. Азыр болбойт. Тим более жашыңыз жете элек экен, илим алып, тарбия алып, Куран, зикр, дуа кылып, жакшы Алла Тааладан дуа кыла бериңиз. Эгерде ошондой болуп калса, ата-энеңизге ачык эле айтыңыз, апаңыз менен сырдаш. Анан турмушка чыгып аласыз. Бир турмушка чыгып нике кыйганга чейин мынандай сүйлөшүү болбойт. Шайтан азгырып кетет. Өзүңө канча бекем ишенсең дагы, шайтан ушундай бир алдап коет, бир учур келет. Ал учурдан кийин ошо 5 мүнөт, 10 мүнөт эле, 1 саат, 1 күн эле түбөлүктү кайгырасың. Жумуртканын ичиндеги сарысындагы ак кичинекей уруктукту кууруганда жесе болобу? Болот. Эмне? Жумуртканын ичиндеги сарысындагы дейби? Ак саруу? Бир тоолок сарысында неме тоолок ак нерсе болот да. Ошонун көбү. Эчтеке эмес. Баягы жумуртканын сырты барбы? Кабыгы. Скорлупа. Кабыгы. Ал болбойт, алган ичиндегиси бар да боло берет. Жумуртка аябай пайдалуу. Кальцийда. Динибизде карадыба, каргыш деген барбы? Бар. Каргыш адамга түз тиеби? Тиет. Мисалы, мени бир адам өтө жаман каргап салган. Балалуу болбой кал деп, жакында төрөдүм, уулум чарчап калды. Мындайда, эгерде зулумдук кылсаңыз, каргышы тиет. Зулумдук дегенди түшүнөсүздөр да. Жамандык кылган болсоңуз, каргаса тиет. Мазлумдун дуасы, зулум чеккен адамдын дуасы, пайгамбарыбыз айткан, сөзсүз кабыл болот, бир аз кеч болсо да. Силер зулумдук кылбагыла, капырлыга болсо да. Эгерде ошондой болсо, анда тиет. Эгерде бирөөгө эчтеси жамандык кылган жоксуз, кээ бир адам түшүнбөй эле карай берет да. Аныкы эч кандай этибары жок, тийбейт. 99 жолу каргасын, таң аты жакта каргасын, тийбейт. Устаз, жүздү жабуу боюнча айтып коюңузчу. Жүзүн жапкан адам сөзсүз сыртка махрамы менен чыгыш керекпи? Ооба. Мисалы, окууга барса да махрам болуш керекпи? Эгерде ошол жерде караңыздар да, чет мамлекетке окууга кетип атса, махрам алып барып келиш керек. Жакыныраак боло турган болсо, мейли өзү барып келе берсин. Фитна учурунда жүздү жабуу зарыл болот. Себептен адамдын чырайы жүздө, жүздүн чырайы көздө. Ошо менен бузулукка тартып кетпесин деп шариятыбыз буга жүздү жабууга буйрук берген эле. Эгерде фитна жок учуру боло турган болсо, эчтеке эмес эле анда. Апамдын өткөнүнө 26 жыл болду. Атам 2 жолу үйлөндү. Бирок азыр аялы жок. 2 кыз, 2 уулбуз. Акем орукчан. Иним Россияда иштейт. Атам 63кө чыкты. Эч жерде иштебейт. Үйдүн көп түйшүгү эжем экөөбүздүн мойнубузда. Менин күйөөм менин атамдын үйүнө барганымды жактыра бербейт. Атам капа болот барбасам. Кабар албайсың деп. Кеңеш бериң, кандай кылайын?
Atamdın da көңілін орытпай, күйөөмдүн да айтқанынан шықпағанға. Күйөөңүзгө баш ийиңиз. Албетте көндүрүп, аз аялдар күйөөсүн жөн эле көндүрөт. Проблема эмес. Андан башка нерселерге жөн эле көндүрүп атат. Кандай нерселер? Ошон үчүн жакшынакай түшүндүрүп, намаз окуп, дуа кылып, атамдын ден соолугун карап коелу, кийим кечесин алып келип жууп коелу, сооп болот деп. Кудай кааласа иншалла сиз күйөөңүздүн айтканы менен эле кыла бериңизге сабырдуулук менен. Күйөөңүздүн жүрөгүнө Алла таала ушундай салып коет, уруксат да берет, баары боло берет иншалла. Бирок азыр кое тур, бүгүн кое тур ана мына десе, анда иншалла сизге сабыр кылып туруңуз. Бирок Кудай сактасын, кээде ооруп калып, муктаж болуп турган болсо, анда иншалла күйөөңүзгө да Алла таалам туура түшүнүк берсин. Менде мындай суроо бар эле. Алла разы болсун. Рахмат. Чуак алым андан Аллахым разы болсун. Амин. Кредит жөнүндө айтып берди эле. Ошону толук түшүндүрүп бериңчи. Кафир мамлекеттен кредит алса болот деген сураныч. Ооба, биздин китептерде бар. Кафир мамлекеттерде кредит ала турган болса сүткорлукка эсептелбейт деген. А мусулман мамлекеттеринде кредит алса сүткорлук болуп эсептелет. Мусулман аял заты үчүн эң зарыл шарият маселелери алдын ала рахмат. Буну айтып койдум го дейм баягыдан бери, 1 сааттан бери. Менин апам окуганды билбейт. Намазды кантип үйрөтсөм болот? Тамгалатып үйрөтө беребиз. Колдон келишинче аракет. Мен жакында эле жолук салындым эле. Бирок апам каршы болуп, мени десең жолуңду чеч деп болбой таарынып жата. Эмне кылсам боло? Кызмат кылыңыз, дуа кылыңыз, ыйлаңыз. Ата-энеңиз бутун кармап, иншалла, жолукту бирок чечпеңиз жолукту, Кудай кааласа. Кичине аз-маз кыйынчылык келет, иншалла, жакшы болуп кетет. Аларга дагы Айшене деген бар, Жеңе дегендер бар, ошо аркылуу дагы айтканга, түшүндүргөнгө аракет кылыңыз. Тилекке каршы азыр кыздар, аялдар шымды кийип, кыска кофта менен жолук салынып жатышат. Ушуга насаатыңызды айтып түшүндүрүп бериңиз. Алла разы болсун. Караңыздар. Биздин айткан сөздөрүбүз бактылуу моюнсунган кыздарга. Кыздардын кийими өзүнчө, эркектердин кийими өзүнчө. Жараткан Алла субханаху ва таала эркектин табиятына өзүнө жараша жараткан, максаты өзүнчө, аялдардыкы өзүнчө. Ошон үчүн карап туруп, мына биринчиден кийим киши кененирээк болуш керек, өзгөчө аялдын заты. Уяттуу мүчөлөр билинбей турган болуш керек. А мындай кылып туруп, жарым жылаңаштык бул исламда жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, уяттуулук сенен кетсе калаганыңды кыла бер. Ислам дини уяттуулуктун үстүндө, жөнөкөйлүктүн үстүндө курулган. Ошон үчүн иншалла колдон келишинче акырын түшүндүрүп айта бериш керек, бирок мындай катуулук менен эмес. Арка жака улбай калдык дейт. Сакка турасың дейт. Канча болду саат? 4 болду. Аллаху акбар. 7 минут калды. Мен 1-2 окуп коелу, суроолор көп экен. Менин 3 балам бар. Күйөөм Москвада. 2 жыл болду. Бирок акыркы 4 айдан бери акча салбай жата, кредитибиз бар. 3 баламды багыш үчүн Швецияга жумушка кирдим. Күйөөм иштебейсиң деп уруксатын бербей жата. Эмне кылсам болот? Анда баксын да уруксатын бербесин. Эгерде Швецияда аялдар эле отурган болсо, жоочун эркектер болбосо иштей бербесин. Иштей бербесин. Анан туугандар, мына кредит маселесичи. Аллаху акбар. Түнү да кайгы, күндүзү да кайгылар болчу. Жүрөктү өйгөн нерсе. Буну орустар айтат, финансовое рабство деп коет, орус тилинде айтканда. Бул ушул кредит финансылык кулчулдук да болчу. Бирөөгө таап берип, ошону байытып, кыйналып атып дүйнөдөн өтмөй да. Ошон үчүн мүмкүн болушунчачы азыр түшүнгөндөн кийин азайтыңыз. Акырындан кредитти берип, Алладан сурап, я Аллах, болду эми. Ушудан кутулуп алсам өзү бар болгондо каниет кылып, ошо менен иштеймин, я Аллах, кредит жок эле иштейинчи депчи. Бул жакшы эмес да. Канча деген солагерлерди көрдүм. Канча деген байларды көрдүм. Акыры барып жакшылык менен бүтпөдү да. Кыйналып кетти. Чачтар аарып кетти. Ошон үчүн иншалла Кудай кааласа Алла таала өзү жардам берсин баарыбызга. Урматтуу эмелер, эже карындаштар, көбүрөөк убактыңыздарды алып койдум, кечирип коесуздар.
Мына сурообуздар аябай көп экен, тилек талаптар дагы көп экен, дуа сурагандар дагы көп экен. Кудай кааласа мына суроолоруңуздарды буюрса иншалла жооп беребиз. Жооп берип атабыз сабактардын учурунда. 1-чи, 3-чү, 4-чү күнү шам намазынан кийин сабактар болот, онлайн менен ошо Instagram'dan берилип калат. Ошол учурда жарым саат кийин суроого жооп болот. Ошо суроо жоопторго Кудай кааласа суроо жоопторуңуздарды бергенге аракет кылабыз. Азыр иншалла бир жакшы дуа кылайлы. Кудай кааласа баарыңыздардан Алла Таалам разы болсун. Урматтуу энелер, бактыбызга бар болуңуздар. О жеңелер, эже карындаштар, кыздар, намуздуу болойлу, ыймандуу болойлу, уяттуу болойлу. Башка бирөөлөрдү колубуздан келишинче аракет кылып жакшылыкка чакыра берели. Келишинче. Анан келбесе биздин мойнубузда эмес аны сүдүрүп келүү. Анын жүрөгү биздин колубузда эмес. Жараткан Аллага таштайбыз. Бирок биздин мойнубузда жеткирүү, биздин мойнубузда айтуу, биздин мойнубузда насаат кылуу, биздин мойнубузда дуа кылуу, мына биздин мойнубузда. Ошон үчүн урматтуу эне эже карындаштар, жараткан Алла Таалам баарыбызга туура жолду туура көрсөтүп, ага бекем кылсын, туура эмес жолду көрсөтүп, андан сактасын. Жараткан Алла Таала канча жашоо берсе, барлык жашообузду берекелүү кылсын. Каерде гана болмоңуздар, берекелүү болуңуздар, бактылуу болуңуздар. Бириңиздерди да жараткан Алла Таала бактысыз кылбасын. Урпагыбыз көбөйүп, кыямат күнгө чейин уланып, ыймандын чырагы өчпөсүн. Амин. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. O жараткан Allah Kur'an-ı Kerim'in hurmatынан şu enelerimizge, ejelerimizge, kardeşlerimizge, kızlarımızga barına uzun ömür çindiye soluk bergin, baktıruu жашоо bergin, imandı uyattуу жашоо bergin. Жараткан Allah özüңдүн marifatыңды баарыбызга насип кылгын, өзүңдүн хидаятыңды, колдооңду, туура жолго жолдооңду, коргооңду баарыбызга я Allah өзүң насип кылгын. Ибадаттарыбызды Алла өзүң кабыл кылгын, ибадатка жүрөгүбүздү бекем кылгын, ыраазычылыгыңды бейишти сурайбыз, нааразычылык тозогуна пана тилейбиз. Энелерибиздин ушул жердеги дуа кылып тургандардын баардыгын дуа тилектерин өзүң кабыл кылып, өзүң орундатып, эч кимге кор, эч кимге зар кылбагын, эч кимге көз каранды муктаж кылбагын, ырайымыңа, мээримиңе бөлөгүн. Allah'ım tора жолдан адаштырбагын, имандан ажыратпагын, эки дүйнөдө шерменде кылбагын. Ya Allah, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetine bekem kılgın, sırat-ı müstakim'e bekem kılgın. Ya Allah'ım amallarımızı ondağın, amallarımızı kabul kılgın, niyetlerimizi kabul kılgın. Жараткан Allah baktıluu жашоо bergin, birimizge rayımduu жашоо bergin, boruker жашоо bergin. Her bir üyüge ya Allah жылуулук, baktıluluk bergin, imandılık bergin ya Allah. Uğuldarımız, kızlarımızın bardığın imandı olgın, ata-enelerine güyümdü kılgın. Ya Allah uğuldarımızı, kızlarımızı ata-enelerine güyümdü kılgın, ata-enelerine boruker kılgın, ata-enelerine hizmatçı kılgın, ata-enelerine sıymığı kılgın, gözlerinin karengi kılgın. Allah'ın barımızda baktılığı kılgın. Şu enelerimizin, ece karındaşlarımızın günelerini geçirgin. Orozaların kabul kılgın, namazların kabul kılgın. Ya Allah sabaka gelgenlerin kabul kılgın, niyetlerin kabul kılgın. Kanday yüreklerinde ya Allah kaçetleri olsa özünü orundatkın, özün kabul kılgın. Uşul yerde ya Allah oğru atkanlarına dua soraganlar var, perzent soraganlar var, ırıskı soraganlar var. Ya Allah ırıskı verici özünsün. Barımızda adal, berekeli, keng ırıskı vergin. Barımızda salih perzentlerdi ata kılgın. Uğullardan, kızlardan vergin ya Rabbil Alemin. İmandu, uyattu, uğul kızlarına vergin ya Rabbil Alemin. Жараткан Allah, barımızda ya Allah, iki dünyada baktığımız barımızda razı kılgın, barımızdan razı olgun, özüm razı olmasından birimizge dağı ölüm beribegin. Dualarımızın bardığı Peygamber Muhammed Aleyhisselam hurmatından kabul kılgın. Ve sallallahu ala nebiyyil kerim ve ala alihi ve ashabihi ve ummetihi ecma'in. Amin, amin, amin. Bi rahmetike ya arhamar rahim.